Hello everybody, welcome to my new channel, Lean Pinoy 360. Ako diya si Jervin Lavilla or Jose Malasarte. Naan ako karon dinhi sa Canada. Lumad nga taga Bukidnon o taga Cebu. Oh guys, kining bagong surprise for 2025. High blood ko, medyo bugat. Taas akong kolesterol gamay. Kinahanglan nato nga tabangan nga mo ipaubos. Ingon sa doktor, nindot kayo ang akong kasing-kasing, way problema. Pero dapat maubos ang akong high blood kay delikado. So ingon niya, kung maubos ko 30 pounds, sigurado normal tanan. So today, I'm going to build this channel. Gipanganlan na nako Pinoy Lean Pinoy 365. So every day I'm going to do something. Could be running, Peloton, biking, cycling, yoga, boxing, anything, basketball. So i-post na ko din guys para accountable ko sa akong gi-promise akong gagalingon. Pero not only that, gusto ko nga sabayan ko ninyo guys because it's New Year. It has to be a better year for all of us. Nindot masad nga healthy ta next year, di ba? Kwapo kayo tatanahon. Pogi ba? Ang atong Alindog Balik. So, may na lang. So, I'm not sure pila edad ninyo guys, but ako, happy to kung mag-50. Importante kayo na ako ang health kay guys. Na ako nagtrabaho sa health industry. So, importante kayo. So, today, join me kani nga akong exercise. This would be my day 1. So, voice over lang ko guys. Kay murag maulaw kung magatubang diya sa camera. Good? Murag feeling kayo ba? Dako kayo itong naong tambok pa kayo ta. Mga next time siguro kung maniwang na atubang na tas camera. So guys, mga niya akong Peloton, no? Napalit na ko ni 2 years ago. Way gamit-gamit. Kani laging magsaligta nga na-achieve na nato ang kanang mga dagan-dagan. Marathoner masata sa una. Been running for more than 10 years. Here in North America, kapil na po ko kining 42 kilometers nga dagan, ay half, 10, 16 kilometers, may napoy 30 kilometers. Pati nang daghana, kapil po ko kining duathlon, at tanawa, pag healthy na kayo ni, kayo tuwad naman. Karon, sakit akong tuhod, naundang, sige na lang kong basketball every weekend. Karon, sige, tagkaon, nami magay mga lechon belly, mga lechon, tintalon masata ni sa itong mga tindahan, mga restaurant, lami masata kay kaon. So, what a choice. But guys, this would be a good year for all of us. Labi na nako kay so yan nato ni pasig ma-reverse day giwang data, right? Guys, post na ko ang say update para makita po ninyo kung tinuoy ba gining may exercise na mo mausab ba gina tong lawas or mugamay ta, right? So karon I'm going to do cycling for 30 minutes. Ganihang browse na ako na ako'y naganahan. Guwapa sad niya. Murag kusog mo bisikleta. Ini si Camila Romero. So, Latina guys, Latina. So, let's go. Atong buhato ni. Kaya ni CJ. Oh guys, tawagan lang ko ninyo CJ. Kung Facebook, CJ Pamor. Murag ni kagar man eh.
Alright guys, let's go. My name is Adlaw, and this is your 30-minute reggaeton ride. We are about to have an amazing time in this party. 30-minute cycling with Carmela. Carmela. Will be a beginner's guide to reggaeton, and whether or not you are a beginner in the reggaeton space or you are a reggaeton connoisseur, it will hit. Trust me, because I made it and I love reggaeton music. And no matter how many times you hear these tracks, you will absolutely love them. We got a little bit more old school, a little bit more. So kay karon lang ni na voice over ha. Kay mo nagpangit pa sa kayo magtan-aw mo sa akong video nga kanang wala ko istorya ba. So I'm hoping that my next post will be live. So it's authentic. Nindo sa ni guys kay ma-accountable ko sa kung gulingon niya. Maka-inspire pa ko ninyo. There we go. Tanawa guys. So sa cycling, importante ang cadence, right? O ang resistance. So kung nakabike na mo sa una, makarelate mo ani kay kanang resistance mo na kung ganahan kag medyo gahi-gahi ang pagsikad saka ka og kanang hill. O gusto kag kanang humok kayo, nya imong cadence paspas kayo, mo downhill ka. So mao na sekreto guys ani. So kani kay flat man naa ka sa stationary bike, mao nang kinahanglan i-adjust nimo ang imong resistance sa bike tanawa. Anya pakuskon mo nimo imong sikad, mo nang makapoy ka. So guys, mo gamay kay atong tiyan ani cycling. Kani. Wow. Ini guys, i-adjust na ko ning TV nga makita ninyo ha para murag ako ro may gikanahan. Gwapa ka hining kuan. Hining akong coach si Carmela. Ganahan ko makakita mo ba? Awa ha. Pakita na ko niyo. So imagine na guys, kining agong video ron mura na ni og review. Gi-review na to ang kanang bisikleta nga dakog tiyan. So guys ha. So obserbara na tong tiyan ni mogamay ba gani? Hopefully mogamay ni. Kaya hak. Largo. Kumbate. Wow. Exciting ka guys. Wow. So pasensya na mo guys ha, kay kanang ulaw man mag video kay no ko na ana ni. Listen mo ganing murag maulawon ta sa camera. But I promise you nga maka ano jud ko ani. Maka video po ko kay storya ko sa akong gabulingon. Kaya andar man ko mo storya. Ulaw lang ko ani kay Lo. So tanaw guys, ang akong background, na ako'y background sa kining marathon. Nakadagan akong mga 42K, kadaghan. Yeah, half marathon sad, but there is sa North America. Lahi sa mga weather diri. Summer. Kaya po medyo tugnaw-tugnaw gamay, labi na ka ng fall or spring. O pa na ako install ang butanganan sa akong mga medalyon, mga medals ba. Di ko ganahan magbangag sa akong bungbong mo ng diha lang sana sa treadmill. Pero puhon ako na siyang install para nindot po tanahon. Okay, so kapoy ng dakog tiyan no. Lusod guys. So imagine na guys, 210 ko. Akong height 5'8 and a half. Karon ningon ang doktor mo ubos kag mga 35 pounds. Mawala na imong high blood o kanang imong snoring gamay. So
tumano na natong doktor ha. Tanawa guys. So, join me sa akong journey sa health. In 365 days, I'll be posting. Allow me to post kining mga workouts na ako sa akong gihimo. Yeah, pwede po mag-interactive po ta mga questions pero namadagan sa internet pero inspire lang niya to my goal here is to inspire you guys, to inspire each other, you know, and to make myself accountable. Again, akong ginahimo. Lahit naman guning daghan na kag naagian ba nga ang pag-commit nimo maglisod naman. So karon ako ning i-publicize dapat daghan makaibalo nga mo ni akong plano kaya aron at the end of the year 2025 pwede ko ninyo ingnon nga wow sige ra kag promise wag kay gibuhat ano ba tanawa guys here we go sus ang akong forma murag di pagid kayo mga ano ba naanad ba lain ng manibela ning bike ka gud kahit juga or hinay pa juga ko mo bike tanaw guys wow I like the sounds the music sus ikapoy na imagine na guys kana health na ko ga basketball pa na basketball lang noon ay anong basketball pod gay di man ka perming gadagan yung lakaw no say wow sumawala na kung tiyan bro ang kabugat na ko no tiyan naman yun. Wow, look at that. So, i-release nimo ang resistance kay pating gaya. Yeah, dapat mo recover ka ba? So, when you release it, ang ipo pong cadence ang imuhang ipapaspas gamay ana so ana ra ang cycling for those nga ganang wa pa kay balo sa pag cycling ba kay what will happen kung ang imuhang cadence hugot kaayo nya paspasan nimo sikad guys di ka kahuman og bisikleta kabantay ka nang magbike ka nya wa jud kay alamag ba nga unsaon pag bisikleta unya mong suroy mo sa imong mga barkada nya layo kayo nya matagam ka kay perting kapuya magbike mo nay mahitabo guys kung di ka kay balo unsaon nimo pag-adjust sa imong resistance sa bike mo nang mag-clutch ka og cycling dependent na kung ang surface nga imong gi cyclingan uphill downhill ug flat sayo na kay guys no. So again, ang kanang akong tip diha, mga tips, katura ng bag-o lang nagbisikleta. Pero kamo nga nag-andad na mo sa bisikleta, message lang mo diha, comment lang mo. Tabangin na sila aron makahibaw. Guys, kay kapoy na ko na guys. So, while nagtan-aw mo na ako, ang weather diri karon diri sa may Detroit, Michigan guys, America. Perting tugnawa, -7. Unya Sunday ron diri so way mga tao kaayos gawas, nago. So kung manago mi kay tungod sa katugnaw, na ami sa sulod mag-exercise or something or magtan-aw kag movie. So karon di man ko ganahan nga kanang wala ko'y mahimo tungod kay lagi na amtay goal dapat exercise sa dayon tag movie. Okay, so
akong i-adjust ang kuha na para ninyo. Palagi kapoy ng lulo. Turo guys, adjust na ko dahil. She is that girl, that woman, that lady, la caballota. Resistance, 30 to 40, 3, 2, 1. Hey, where my ladies at? I like this. Where my ladies at? Where my ladies at? Where my ladies at? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Sorry guys ha. Medyo Wanna be a slave, I've been doing shit my way. i-adjust man to na ako. And in the driveway is a nice range. Cause the ground get climb like white tank. Sorry guys ha. Nag-adjust na ko. Para ninyo makitaan po ninyo ang akong instructor ba. Turo. Your mind's got the ingredients, believe they deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Naging normal ka din no. Oo. Kapoy na. You got a mind, but even that could change. You can flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, Okay guys. you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all Yan, nani ranking guys sa kilid. Oo. Oo. Sus, kita mo. your brain till you're feeling no more pain. Never turn yourself down, do some more. Push back, start a pain, and then find a door. Open it up, and finally explore everything. Kaway klaro. Sorry ha. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I Ba't tayo matabunan man ng picture guys? Video? Sorry kaya. Sunod ako yung lubag kamay para makitaan ninyo. Baka na kita no? Kung kapot. So, ma-inspired yun mo guys, no? Tama mo? Na-inspired ba ako pag-exercise na ko, ha? Oo. Hindot sa tanaw, no, eh. Tama, ha? Tanawang porma sa instructor, guys, oh. Kuha ng kamot sa driver, eh. So, medyo ko kita nga nagbabag din akong kamot. Na-boring na kayo ni tanawon. Okay, so. Kita mo guys, oh. Ma-inspired juga ba? Tanawa ha? Tanawa? I like the accent ng animal. Tanawa. So day 1 guys, mag ano lang ta? Cycling. Yeah, day 2 boxing. I-separate na to. Sunod, dungano na to ng duha. Kaya medyo naulahi magugugod og decide. Tanawa ron no? January 5 na ron, 5th. Mabutang na to 6 kay i-edit pa man eh.
Samot ko ka behind. Sus, kuyawa. Sa mukha sa pihas, ah. Lamia pa pinahon ay, oh my god. Ay, hey. Piha ni Bihan ay, saba kayo. Shame. You heard him? Hey, you say you want to resistance 20 to 30. Relax. If you can. If you can. See? Tama, unsa ka challenge guys ha. May exercise ka. Nga ikaw ra usa. Oh, tanaw sa. Ni. Ay, nag-advertise pa gid. Pag-sure eh. Quickler. Karon guys, dito na mga
Wow. Tigulang na yun eh. Tawanan ni sakit tod. Ito lang guys, hapit na gid mahuman guys. Ito lang guys, hapit na gid mahuman guys. 30 minutes lang ni nga workout pero makita. So imagine na 30 minutes lang ni nga workout pero makita gini mo nga the other part of your brain would say kapoy. Padayon. The other part of your brain mo gitawag padayon. Matitira ang matibay yan eh. Mo gitawag matitira ang matibay yan eh. No. Those 70 resistance 50. Those 70 resistance. Wow. 50. Okay sa cadence 90 to 100. Imagine. Okay sa cadence 90 to 100. Imagine. Pas juga ba? Sumurgwa ko kasabayan eh. Hinay kaya kung tanawa yung kono cadence. Oh. Wow. Wow. Last leg. Last leg. So tara mo na ranking sa right side. Oh. Kita niyo. So tara mo na ranking sa right side. Oh. Right man sa tahan ni siguro. Kita niyo. Magka-copyright man sa tahan ni siguro ni.
interesting kayo ning so interesting kayo ning Five. You got four. Miga, Latina! 2, 1. Pick it up, come on. Miga, Latina! Go, go, go! so medyo boring ni tanawon guys. Sige lang. so medyo boring ni tanawon guys. Sige lang. Smile Zero live sunod. Mga ingon mo ba nga wow. Smile Zero live sunod. Mga ingon mo ba nga wow. Last song. Last song. Wow. Grabe ha. Panat yun ba? So guys, i-mute ko na lang siguro ni. Manunggan ninyo akong tingog. Wow. Bihan na. Hyper kayo ba? Almost done guys. See? Slow. Here we go. Dili. Not shortest. Heavier, 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 heavier. Wow. Uy. There guys. Nahulog ang kamera. So remember 122 guys. Ma-preserve na to atong ranking. So medyo ni-improve ta na himo na ta og
111. Yeah. 110 na. Yeah. See, personal best day one. So, gi-push na ako ganiha, guys. Nya, from 122, actually, from 135, 33, unya, 122, nag-end ta officially 110. So, wala guys. Kailangan i-push na ito gamay itong kagulingon niya. Yeah. Mo ni naganindot ani inaning exercise. Tara ba? So na, finished. Ringalan na niya. Oops. Stretch ta. Stretch. A beautiful, enjoyable, fun-making space so that you can disconnect to connect with yourself. Switch your legs, switch sides. This is your first Peloton ride with me. Welcome. If you are a reggaeton lover, I am a reggaeton lover. you get a lot of deeper Claro. cut rides. If you're looking for some deeper cut Stretch guys, stretch. newer music, make sure you check that out. And I also teach in Spanish on the tread, on the bike, dance cardio, and now in strength. And I have a battery program called Dale Uno, and you guys should take it. I love it. Let's take a deep breath in. Start with an amazing energy. Clap today. Bring your guns back down to heart center. Thank you so much. Alright guys, mo na akong day 1 for 2025 na plano. Day 1 of 365 guys. I'm going to post this. And thank you for your patience. Bye, baby. Guys, let's inspire each other. And Camila Ramon. Guys, Carmela Ramon. Workout with Carmela 30 Ramon. minutes bike with Camila Ramon. Carmela Ramon. Okay. Look at that. Alright guys, thank you so much. Sa sunod na po ng workout, boxing. Sheesh.